soto itu nggak afdol kalau nggak pakai jeruk nipis guys. Jeruk nipis. Soto sih ya. Ini mantep Bram. Banget. Pakai kecap Bram. Tuangan kecap guys. Yang banyak guys kecapnya guys. Yang banyak guys. Oh, kayak bubur. Makan guys, teman-teman di rumah boleh nyobain nih. Atau yang kepo bisa datang ke Jalan Bangkaraya guys. Posisinya di mana? Bangka 7 guys. Sotonya sepertinya enak banget. Coba gua rasain guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mantep. Hai guys, subrek gak lu? Kalau nggak subrek, gua makan lu. Selamat menonton, enjoy. Hai guys, assalamualaikum, bertemu lagi bersama gue Jere guys. Kebetulan gue lagi ada di tempat soto Lamongan guys. Di sini gue biasa ditemani Bram Jackson. Ya. Lu udah mesen belum Bram? Udah. Oh, udah tuh belum? Udah. Lu pesen? Ayo pesen. Soto Lamongan mbak? Iya, soto Lamongan. Isinya apa sih soto Lamongan? Soto Lamongan sayur, kol, Sayur kol. Kan ada lagunya. sama mie. Mie kuning ya? Ya, Mie bihun. kasih telur juga bisa, kasih ceker bisa. Oh, oke. Seporsi berapa mbak? Kalau sotonya aja biasa 10.000. 10.000. Iya, kalau nambah ceker 14, Nambah telur, nambah telur jadi 18, nambah nasi, jadi 22. nambah es teh manis, 26. nambah es batu. Nah ini itu ya kuahnya nih. Kuahnya ya mbak. Iya, kuahnya. Oke mbak, seporsi aja mbak. Porsi aja. Iya. Yang biasa ini. 2 porsi mbak, masih Bram nih. Nah, jadi ayamnya diiris-iris dulu ya mbak. Iya. Oh mantap. Udah lama Mbak di sini? Ini baru di sini. Oh baru ya? Ini baru lihat, kita sering lewat. Dari jam berapa buka? Baru sebulan kalau di sini. Buka dari pagi ya? Iya, dari pagi sampai sore. Ini nasinya dicampur apa bisa? Kalau gue satuin aja. Campur aja. Nggak tahu nih kalau bos gue nih. Gini-gini bos Yakul nih mbak. Mbak kalau butuh Yakul tinggal pesen aja sama dia. Masih aku. Nah buat usus. Si panas, si panas. Nah dikit aja mbak. Kebetulan saya lagi diet. Yang satu dipisah apa dicampur? Mbak namanya saya mbak? Saya, Iya. Mbak Siti. Mbak Siti. Tapi udah berkeluarga mbak? Ya. Udah. Baru nih. Berarti ngebantu perekonomian suami ya? Iya. Pencarian. Dagang bantu suami. Ini telur ceker nggak usah pakai. Enggak, lagi diet saya. Tahu nih si bos. Dituang udah. Pasti habis hari ini ya. Kuahnya dikit aja mbak yang atu. Banjir. Enggak. Op. Ini Bram, aja Bram. Wow, pesanan kita sudah jadi guys. Jadi soto itu nggak afdol kalau nggak pakai jeruk nipis guys. Jeruk nipis. Soto sih ya. Ini mantep Bram. Banget. Pakai kecap Bram. Tuangan kecap guys.
Yang banyak guys kecapnya guys. Yang banyak guys. Oh, kayak bubur. Makan guys, teman-teman di rumah boleh nyobain nih. Atau yang kepo bisa datang ke Jalan Bangkaraya guys. Posisinya di mana? Bangka 7 guys. Sotonya sepertinya enak banget. Coba gua rasain guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mantep. Cobain guys. Biasa kalau masih panas seperti ini nih guys, agak lama. Kerupuk Bram. Bubur. Mantap guys. Masih hangat, mantap banget. Ini ada telur ya? Ya. Jadi makan soto di sini paling enak guys. Menurut gua paling enak nih. Bisa pakai telur dan bisa pakai ceker. Ceker guys. Mantep Bram. Mantep ya. Ah. Mantap. Hah? Wah. Mantep banget emang guys. Jadi kalau gue tuh kalau makan sama si Bram pasti Bram makannya lele. Ada yang panas guys, lama. Keburu dibom lu Bram.
Habisin. Bram payah. Habisin Bram. Oke guys, jika kalian suka video ini jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Betul. Thank you guys.